Evo danas snimamo PKP 6. Luka, znaš li šta je PKP? Znači već me više ljudi pitalo šta ti taj PKP znači, to ono što pišem po Stravi. To su vam pripreme kod punice. Tako da danas idemo jedna jako dobra priprema kod punice. Kako se zove staza koju ćemo sad probati? XO Stara Drava. XCO Stara Drava, idemo prvi krug, nikad bio ovdje, Luka me prvi vodi i ništa, ajmo probati preživjeti. Krešo snima, čekaj da vidimo, ajde kreni. Ti samo najavi ako ima nešto. Ovo je dosta sklisko. Puno gore nego kopika. Ovo je preprekica mala. A siđi dole i obiđi. Da, kako ćeš ovo, nema šanse. Tamo pa brzine trebaš imati. Kužim. Aha. To se neko čak... Neko se čak potrudio izrezbariti ono drvo. Tu padi na 3 korijena, tu koga pogoji pada. Dobro. Čekaj, jel ovu stazu bio Tihomir ovoga snimao? Sad pati malo, tu imaš tu. Šta? A pa spusti dropper vamo, pa preko kamena polako. Pazi, zavod. Joj, štreka ovo. Da sam se barem sjetio jučer kad smo bili u Rogiomi da kupim bužir i sajlove. I ja. Sad sam se sjetio. Evo Drava. Op, pazi. Dobro. Moraš ti to maknuti, to su stavili manje. Vidi, ovo je označeno već. Od patrke je ostalo. Pa izgleda kao da je danas stavljeno, ono baš svježe. Eto, pazi. A tu pa pegamo oko 35 bude pegla ona tu kek. Pa katastrofa bude. Da, ravnica i daska. I pa dropper dolje pa desno. Ali ne znam gdje.
Stari, znaš šta, u onom parku u gradu puno bolja spika za održati utrku nego ovdje. Dobro. A ovaj je dosta misli. Pa ako počneš da pa pod skok staneš pa pogledaš ga prvo. Kako je? Ma... Nakon mosta pa skok, Aha. a sa strane da staneš, kako hoš? Aj, rokaj, rokaj. Okay. Kako me pilo ovaj dropper, ej, spušta se cijelo vrijeme. Taj dio pa na nogama, tu lijevo. Okej. I sada tu. Sada smo pa napravili komplet krug. Odlično, super je ovo. Ćemo još jedan, ali sada idem ja prvi, ti ćeš mene snimat. Može. Ajde. Dobro, ja ću sad vidjeti da li sam zapamtio stazu. Ako ne budem bio siguran di se ide, ću vikat. Može, može. To ćeš mi reći. Tu šta pravo pa na skretanju lijevo. Okay. Aha. Samo pravo ovo pa na kanal lijevo tamo na zadnji. Uđemo u šumu mi daj koji metar, a se ja negdje zjezam da se ne sivari. Može. Aha. Može i tu gore, da. Ovdje? Ne, ne. Još pravo malo. Tu sad. Aha. Ali dosta teško. Daj, nemoj više mi zabaciti jer je ova stabla druga. Čekaj. Može. Tu paz na korinje. Ujeba.
jedan klik sporije rebound staviti za ovako sklisko. Aha. Baš mi kaže da je htjeli spredi. Ja. Hajde krenut za nam sada. Ma pazi drvo ono. Pazi drvo, tu. Faz isso. Pogodio si ga. Ja. Ovo mi je posta da pamtim staze. Ja. Da. Aha.
Aha. Aha. Opa, evo ide. Onda preko, ili kako? Ma na ben sam idi. Pa desno. Da, nakon table one kao, kak da kažem, te ko kapije. Tu desno. Opa! Ma dobro je. Aha. Ma dobro. Da. Možeš i tu još. A dobro. Desno. Desno pa tu lijevo na most. I onda ti skok ide. Dobro. I pa droper dolje tu možeš, kako hoš, mislim lakše. Dobro, ide tu ovako. A tu pa na nogama vozimo sve ovo. Ovo je baš dobar, ej. Aha. Pa možeš preko dolje. Aha. To je biti to? Da. To je bilo to za danas u Donjeg Miholjca. Evo pozdrav Luka, vidimo se sutra na Tenkešu. Da.